ga yone mme le gore ba ka itshireletsa jang mo go yone re tla botsa gape le gore a go mo heat wave ta tsamaye nna so se se hitileng kgotsa ke selo se se tletseng go nnela ruri le Batswana go buisana le nna mo puisanong ya gompieno Motswana wetso ke laleditse moela molepalo wa pitota re Samuel Ramotonto ra itse ke go amogela. Thank you. Ntse ke semolehela Ramotonto ke go kope gore ka tlhaloso hela ye tlhamaletseng ye bobebe bonolo tlhalosetse Motswana gore heat wave re rai. Heat wave tota ke ha di temperature di nna 36 and above for period ya malatsi a mararo go ya go pele. Gore malatsi a mararo go ya go pele a nna 36 and above for issue heat wave go mo re hardly very hot to extremely hot. Okay. Ke batla bo e tshware gone go ka gore 36 le 38 yo o e te a nne teng hela e go to go tabo go le mololo temperature 36 le bo lo sa re heat wave kana le 37 kana malatsi a mararo e le 36 37 mme lo sa re heat wave a megote ya harologana gona le mogote gote ke ra bone bo 36 a gona le 36 yo mogote le 36 yo mololo nya re bo 36 ba tshwana hela gore like ke bile ha e thomagana consecutive days malatsi a mararo a thomagana ile above 36 ke gone re issue a heat wave mme ha ile once off go ile tshwara 36 gompieno ka moso 35 ka moso 38 so ga re issue heat wave gore e tantse ina le break in between. Ke botsa jana re Ramotonto ka gore jaaka ke bua ga ke itse gore lete le nne le go tlhalosa le reng gona le o kgona go ithela mo setshwantshong sa tepoloapi gona la go kwadilweng bo 36 kore ke tshwengwa ke ha ithelang gongwe malatsi a le mabedi a le mararo a nnile 36 mme 36 yo mongwe kwa le mohibidu yo mongwe a le lephutsi o kore ke tsietse ga gone gore a gona le 36 yo bothito le 36 yo mogote ha ke tsora wa ntshwara gore ke a go kae ha o lebella setshwantsho sa tepoloapi ha gongwe 36 yo mongwe ha o le phutsi o supa gore nya go maso o mongwe ka ha bana mo shibidu okay go ra eng go mo re go bala re go tlhalosa eng tota di color tables are not tsa temperature gona le tsa mariga le tsa selemo tsa selemo ga rena very hot a tsa mariga ga rena very hot so color ra tehela mo tsa hot tse le gore di orange so go anything 32 and above ke orange hela wa kwa la ga na 36 ha le mariga re maintain la re go so ha go le mariga la ka na 36 ha e ka iwile heat wave ha e ka iwile mogote go re tota ga ra tshwana ra solela di heat wave ka mariga that's why le color table rena sa le ma gone go above 32 re color orange bile gone ga ke go re bona di consecutive la mariga di tshwara bo 36 di thomagana so ya bele once off thing mogote wa heat wave o tshwenya thata maelo a he molatsheng la Botswana tota mo dimageng ntse ke le mogolo ro tota heat wave go male go pele ke la ba tsere go bokone mme malseng ke bona gore nya go le go hela ya bona temperature di tshwara bo 40 bile ya le ngwa gone wa selemo sonese nya re go le bo 40 ba bantsi tota ne lanta le nna ke bona temperature di nna go godimo le ba ka le kana bo 40 ga tsenya di ka re bo 40 once off but period ye di tshwara bo 40 43 42 re le rana le the highest ya 43.8 go le tlhakana ka October so record ke le record mo Botswana ke 43.9 mo ga borone ka 1948 so ra re latela ke ne le tlhakane ya October ya last year October 43.9 le maunka 2016 ke la tshwara 43.8 mahelo a mangwe ha o ya go gone Batswana ba ete ba re mahelo a tshwana le maung hela ene wa pa hela ene o mogote ha kwa motshwantsenya gongwe le kasane ha ke itse gore ha o ke botsa gore a gona le mahelo a leng gore gongwe ona a bihile le go heta a gona le mahelo a leng gore ka le lepang loapi ka teng one la ha e se heat wave mme a tshabelelwa ke mogote go heta mahelo a mangwe tota mahelo a tshwane like ona go bokone go tswa bogolo go le di average di supa gore one di temperature di na le go godimo go rona le mo di average kana di normal ya kgaolo
so go tshwana le yone ya pula go neta le re ko ka sane ke bo 600 bo 500 mm go ditsa di harologana so le lengwe la le normal ya lone normal temperature mme ko north kwa re tsore ko godimonyana ha re tshwantseng ya le mahelo a north o bophara kana bokone bo bophara ha o re ko bokone o ra ntlha ife ka re le gone ko bokone go na le mahelo a leng gore ga ba ballo ke letsatsi ja ka mangwe tota ha re gane district mo le mo ikemetse like bone bo maung they used to be the highest me ngwa ga mo go le ke le ka bana dinna go godimo thata go Silvi Phikwe ka go ba central so le bone bo Francistown tota le nna le average ya lone me go godimo gone go bo Ngamiland bo Chobe medinal especially in Ngamiland na le average go godimo yana ha re tshwantseng ya le mahelo a mang so se heat wave ke so se solohelwang makgetho a le kae mo pakeng e tshwana le a selemo a ke so se leng gore go ya ka ha le lepang ka teng ke so se solohelwang gangwe hela mo kgweding tse pedi ke selo se kana ke botsa jaana ka gore e kete malatsing ya go pinanyana go gangwe le gape o twa solohelang heat wave ha dio di tsamaya sentle ha ke tsona go na le go mo go teng go tsamaya sentle ha dio di tsamaya sentle heat wave re tshwantse re solohele mo pakeng efe ga kae mo pakeng eo tota heat wave re solohela selemo but it used to be niki diragala go October bo January go na le dry spelling ya but ngwaga go na go le different ka re sa le simolotse ka October re ne le heat wave ka October November December I think beginning of December January go na le break nya ngwaga 2023 ono fela simola 2023 go itla jana January ke le gana le break nya February re shule heat wave le ntse heta ke go match yana ke so this is strange ka re tama tse di kgwedi tse dintsi we le gore multiple times in a month kana rena ba re ha 5 days re in the next 5 days to ta go re ha 5 days re sa re gore ya go hella ho so 5 days a wela ra update ha ko sa na re khona accuracy re na e khona re setsa go 5 days mme ne la ne khona bona re kgwedi re re khona tsa bo 2 weeks la heat wave o mo yone heat wave re Ramotondo e ba kwa ke gwa bo go rileng bangwe ba ete ba tla ope ba re ga bo go iriswa matirelo a setšhaba go irwang loaping ga ke itse e ba kwa keng heat wave tlhaloso hele motswana ka e tlhaloganya ya gore ga go te heat wave ga bo go iragetseng e irwa keng so heat wave ko rena le mo re bitsa re weather systems ha ke tsore nka di bitsa ke re ka Setswana mara na ma di million le go la weather systems so go le selemo yana go na le weather systems tsa selemo go na le mo re bitsa di surface systems tse di mo lehatsheng ba go na le di upper air tse di go godimo in the atmosphere so yana tsone systems tse di tshwanetse gore nisetsa pula ka selemo so go ta bo go tela e mo surface go ta bo go na le mogote go na le phene e mogote tswa go bokone tswa mo low pressure ne system le low pressure yana go godimo kwa so ntse ra bo na le another low pressure gore go ne go na le pula so yana go godimo go na high pressure it blocker the activities gore pure na mo le go godimo go sa tole go na le lifting ha ke re tsere pula gore ne go na le lift evaporation ya go na le pula so yana go na le high pressure go godimo kwa pure ga e kwa tswa kwa ya meta kwa ne le hot so gore ga e kgone go phunyeletsa kwa go ira maru a ka misang pula so the weather system tse hantsinyana bile ka re di intensify thata go na le tropical cyclone like bikentse internal tropical cyclone mo lwate so ha na le tropical cyclone bo kgola jote bontsi bo kgola bo ya ko tropical cyclone go ra re mo latse go sala go le dry so go le dry la re ka na le heating ya bo e bounce ha e kgone go dira metsi a ka nisang pula ke to kopa gore o e thalose o amporo tsa thogo a mekruhula o sia ka yona we wa re loapi le na le karolo tse pedi ya re dirise le go le gore gona le seemo sa loapi se se go godimo le se se ga go rona ga re ntseng teng hatshe mme diemo tse pedi tse di tshwanetse re di buisane ga gona le seemo sa low pressure go godimo go raya gore phefo e kgona gore e tlhatloge sentle e be gongwe yanong e be re tala ka pula
ha seemo sa loapi ko godimo e le gore ke high pressure a ke tsora ke tshwara sentle mme kana re bua ka bo high pressure e ka reng ka borena le hokolo le ka tlhalosang gore motswana a kgone go tshwara gore ha o re high pressure a ra phefo ile bokete le tshesane a ke itse gore high pressure a gona le hokolo lengwe le ka go thusang go tlhalosetsa motswana gore nna ke go tlhalosa ka di-temperature cause kana pressure le temperature they are related kore high pressure yone ha ile go godimo kwa ke phefo e bothito e go godimo low pressure le go godimo ke phefo e tsididi so ya mo ha phefo e tsididi kwa e bothito e fasa gare tsoma le hatsi e tsamaya la tele go e tsididi e tsamaya na le bokgola ke bona go ya go kgona go nisa pula ana le re mo go to gone kwa e go ra re ha e go kana le re botsidi bo ra ga di ke ga hala go selo se ba batlisisi ba tsweletse le hatse ka bopharama tsa tshwana le bo China a tsweletse ka dipatlisiso tse di tseneletseng tsa loapi gore go ka dirwa eng go ka a ke so se leng gore sa amogelwa hela kgotsa gona le sengwe se se ka dirwang se reng ha se dirilwe ga nna botoka kgotsa batho go tlhelele ga bana taolo ya seemo se ke go leta hela e belefša ya tota batho ba leka kore ke ra gore seemo se sa bo low pressure high pressure bo kgola gore bo kgone go tsamaya bo e go nesa pula re utlwa mahatshe a mangwe ba itsanape ba re bone ba setse ba bone gore high pressure ba ka mo reng low pressure ba ka mo reng pula e bile ba kgona gore ba tobetse dio dingwe pula e reng se ke batlang go se itse ke gore go mo ga heat wave kgotsa loapi hela ka ha le ntseng ka teng batho sika lo motho a sa rona ke go amogela seemo kgotsa gona le se se ka dirwang se le re ha se dirilwe mo tsamaong ya nako heat wave di ka hokotsega dipula di kana botoka gona le se motho a ka se dirang kana motho ha ana boitire sepela mabapi le dikgang tsa bo heat wave ke a beng gore go se tsubile gore mahatsha mangwe a le ka bo China ba le ka go create di-environment tse di siame ke tsa re motho a ka leka maka go leka gore a tokagatse seemo but mo ke bo itse gone ga cloud seeding mo ba te ba leke go nesa pule le yone a gore ba change di-system kore ba re ba emetse system gore e nne teng mme e sena enough water ba nontsha system mme ntse e lone te ba e nontsha le kgona go nesa so ha kwa itirela bo high pressure le bo low pressure gora gore bone ba reng ba nesa dipula a beile kganyela gore ba emela gore yone low pressure e nne teng bo ba tswakanya ka ha ba tswakanyang ka teng gore gongwe pula e ne e le ntsinyana ke raelesega gore ke go botse gore go ya ka ha lona le itseng le ba tepoloapi rona re le lehatshe la Botswana re na le kgatlhego ya go dira dipatlisiso tseo tsone tsa bo cloud seeding go toa gone mo go tlhotlheletswang loapi ka letswai ha ke sa fotse mofuta mongwe wa letswai gore pula e ne ka re ya nonoganyana lephata la tepoloapi le na le keletso e le kae go tsenela mo dipatlisong tsone tseo tsa gore e re nako e leng gore le re tlhabetse re nonotshe pula e tere ga gona kana ha pula e tsamaye botoka re be re bona bokgola jo botoka a ke dikgang tse di teng di buiwe rata re kopane le dikgang tsa terra bontsi ya nako di dirwa ke ba ba ikemetse di-research institutions ke bone ba bata ba kgabole ko tiro ba bata information ba botsa ba bata data re ba neela yone ke bone ba supa gore ba na le interest ya go dira yone cloud seeding but ke tsa gore rona re dira go ka supporta yo ta bonga batla go dira jang ka information pele ha ra go kgwa setshone ke batla go itse gore yone heat wave lo e bona la bokgakala bokae gore se kae a le kgona gore selemo ha se ta jana lo bo le kgona ditshipi tsa lona tsa tepoloapi a di kgona go fotela kgakala gore ba ga itsho ba ka etanye lo bone ka go tswile go nna le mogote o bo ikitse re wena o molepa loapi wa nako e khutshwanyane mme go na le bangwe ba o dirang le bona nyame re kgona go bona kgakala kore before selemo se mona go na le go seasonal forecast so yo ba tsa 3 months ba mo kopanya but ke di average mo you can't say gore ka letsatsi le la dikana la kgwedi ke di average like ngwaga o no go buile re temperature mo Botswana ke above normal so ra above normal le rai ra gore dia gona above normal gore ke ne hot gore ke mo hot re go kgwasetswe mme ha re tswa gone kwa re teriwe ka gore a se mo se sta tsamaya se nna botoka kgotsa go ile hela jalo re twaele sikalo heat wave mo tsona e tshwere beetswe metsi pera so le molemo
Mogologolo wa re khuma ga se ya mong ke mojo wa basalang le poto e tshwere leisong ke letshego. Ipaakanye re ipaakanye o re etele re go ye mafisa. Itshitse o seka wa tlogela ditoro tsa gago o sa di diragatsa. Iperekele o itabogele re go tabogele o tle o je mohutso wa phatla. Ikagele re sentlhaga sa lebopo le wena o tlogele sa gago sentlhaga. Botshelong jo o ne wa iperekela pereko ya gago ya go itshedisa. Le rona re itiretse bontle re nyenya le setšhaba. Fa bosa bokasa bo sele itshitse iperekele ikagele. Motswana wetso ke wa ke go amogela gape mo legatong la bobedi la puisano ya rona re buisana gano ka sengwe se se tshwenyang batswana ba le bantsi sa gangwe le gape ba tepoloapi ba buang ka sone e bong heatwave kgotsa malatsi a le mantsi a latalanang go le mogote o ko godimo. Re sa tswa go bua ka se se bakang heatwave gore motswana ya tlhaloganye gore ya bo e rileng e bakwa keng mme o sa tswa go tlhalosa gore selemo se re tatogang re ya mo bokhutlong ja sone se tota ke nngwe ya tse e le gore di ne di le ko godimo thata go ya ka selekanyo sa mogote. Ke batla re motswana o ka tswa ipotsa gore a so se heat wave ke a itse gape gore ka ga o tlhalositseng ka teng go na le baitsanape ba e leng gore bone ke ba tepo ya nako e telele ya dingwaga mme mpe ke botsaela ka boripana gore a motswana ga ntseng teng o ka sologela gore nyamme go mo ke ga nakwana e tare motsi mongwe go ta nna botoka re ta se ke re thole re nna le bo heat wave a ke so se se tetseng go ta go nnela ruri. Tota heatwave di na le teng hela selemo le selemo hela the same way re solohela pula tse re solohele le heatwave ta ke e botsa jaana e o bota be e tlhalosa sentle gongwe ke e botsa jaana ke ra gore a gona le mo go ka bong batho ba ete ba re batswana ba ete ba re ga ba bua ba re mogote wa gompieno ga o tshwane le wa bogologolo a go mo go boammaaruri kgotsa hela gompieno re yaanong re o etse thoko kana jang heat wave a ke so sa fashion ke so sa gompieno kgotsa e tswa kgakala e ntse e le teng. Tota heat wave di tswa kgakala di ntse teng like ne ke bua gore dikgwedi tse di tlwaelesegile ka heat wave ke bo October le January ke one moroso wa ga ternel di dry spell le di-temperature di le ko godimo yana mme hela gore go tla tswelela go nna yana ke ra re ke observation ra go tswelela re observer gore a mme le ngwaga o tala o latela ka naano ke process gore le mo gore a mme go na le kotsego ka koketsego ya heatwave a mme go na le mo e leng gore kgotsa ga le tshwantshanya le dingwaga tse di hetileng kgotsa go na le dingwaga tse e kileng ya re ko morago ga bo go sena bo heatwave kgotsa mo go ka reng ke batla go e tlhalosa ka tsela e motswana ka e utlwang gongwe dingwaga tse le ga go santse go tsewa boipuso le dingwaga tse dingwe tse le go heta go gone foo a gona le mo go ka teng ya bogologolo e ne re sena bo heat wave kana gongwe le go konne go sa te heat wave ka nako eo gongwe ne go te mogote o tseneletseng ga ke itse ke ra gore a ke so se simolola mo dingwageng tsa gompieno kgotsa tepoloapi hela ya Botswana hela go tswa go e tswang teng go na le dikgwedi tse e leng gore go nna le mogote yo o heteletseng one o re o bitsang gompieno re heat wave. Tota ke tsa gore go tswa bogologolong go nna go na le di-dry spell kana go le sama pula ya ke ya nela ruri everyday go na le letsatsi le tsa breaki bo go na le letsatsi so di-heatwave ke dumela gore sa le temperature e simolola gore kgwedi go na le go gongwe ga ka re o lebelela ke re kgosi wa bona gore mme go ga ne le heatwave gongwe nako e ne e lwa le heatwave kana ne e sa bitso yalo mme hela go kgona bona temperature ya mme go ga di tshwara bo 36 ga nna yana le yana. Fa ke be potso e ka tsela nngwe a di heat wave di a gakala ga dingwaga ntse di tsweletse kgotsa go tshwana hela kana ke mo kganyeng ya gore motswana a ipaakanya mogopolo gore a sologele eng a sologele gore go mo mogote o tseneletseng o tsamayang o latelana ka malatsi kgotsa o tsamaya ka malatsi a latelanang a ke so se so modiro jaanong kgotsa ke so se ta nnang se oketsega motswana o ka sologela eng. Zara ke bile dingwaganyana tse di ko marago heatwave go ra go random ngwaga mongwe dintsi ngwaga mongwe di ko tlase so ga go latelelana le gore a mme ta tswela ga gore le gore ga nne di le dintsi ngwaga go ra gore ngwaga o tang di tanna dintsi e hira kamano ya heatwave kgotsa mogote le pula go ya ka ga le lepileng ka teng ke eng re tere bona ga gongwe pula e na hela ena magadi e be re hela ga ema le go ta mogote o mongwe ka reng ko reng le tele bake
a gona le kamano magareng ga di-heat wave le go na ga pula kana ke dilo tse pedi tse di sa amaneng di amana kana re le mo samayang re solela tsone dilo tse pedi mogote le pula so di tla dinela ha ile gore go ne le pula gore re gona le bogwera jo bontsi energy e kgone go nesa pula mme go sena bogwera jo bontsi mo lapeng gore re mo energy go sa mogote go nna mogote a ke sure gore ke a go tlhaloganya gore tsone di-system tse di sa pula ke tsone di-system gape tse di tisa mogote go tswela re thomagane jang like ne ke tlhalosalanta gore ga go thomagane low pressure le low pressure possibility ya pula e ko godimo ha go thomagana low pressure le low pressure so yana go ka re mo lehatshe re na le low pressure e be re na le high pressure ka so yana gore mo lehatshe go na le mogote mme o sa kgone go ya go sa ra le gone so di-system tse di a heta so go tala gore di tsile di thomagane kana engwe hitila go ta high pressure so dina di hapana mme tsena go ha ile ngwaga ile o monamagadi di thomagana thata so dina di thomagana thata pula gona le batswana ba taba ipelaetse gore se se iragala mo mahatsheng a bapileng le rona ana le seabe mo loaping la Botswana ha gongwe e kgona gore gongwe ha o lebeletse kgotsa botsididi jo bontsi kwa Afrika Borwa o boka solegela gore wa igora re le rena gongwe re to bolwa ke serame kgotsa ha ile mogote jalo a loapi la rona seemo sa loapi la rona sena le kamano le mahatshe a pe a re agisanyang le one le gore ha ile re kamano e teng ke kamano ya mohuta mang go tawela is global ga e tsamaye ka melelwane ya lehatshe ga e tsamaye ka melelwane so ga e tsamaye ka melelwane ya lehatshe a gona e ra tswela ngwago ga te ke El Nino rona ka kwana ke is a global weather system so metsa Pacific a bothito ha le bothito circulation ya change ka kwana go nna dry o tsamaye o bua ka iketo kana wena ba itse so se bua mo tsona go re ditse go batla go tlhaloganya go utlwisisa so gore di systems tsa weather di global le tsone tse di sa pula kana tse di sa bogela mo latshe ya bo di originate go no ko mawati e ta di tsena mo latshe so di ralla hela tota zira gala go pehela sa rama le rona kwa a le gore metsa Pacific ya kwana go ra re ba ke El Nino go ra re kwana yana go nna dry ha le tsididi kwana re solela re go ne le La Nina go na le dipula so go global ya wa re El Nino le La Nina o bua ka gaeng El Nino o tisa luba ka kwana like ngwaga ga te ngwaga wa luba go se go na le El Nino El Nino ga se go ga bogolo na ra re go mo go etile mo nya go te wa dira ga le go no gompiena ha re le mo dryness ene ke khanya gore go El Nino so yana ha ile La Nina re solela dipula tse di botokanyana mo go tele no na botokanyana o na hata senya so ngwaga go no wa that's why ne ke re ha go anela go se go ta go change like El Nino ba se gore e ta every 2 to 7 years go ta go change sa mo go ta El Nino La Nina but gora gore ka ha o buang ka teng ga se kganye Motswana ka e lebellang hela re ha o bona ga bogole mogote go Zimbabwe ga re sule ga se kganya gore re neelana seemo sa loapi mahatshe ke kganya loapi hela lone ga le itse melelwane ke batla re gatele ko pele re bue ka yone heat wave kgotsa mogote o tseneletseng ka ha Batswana ba ka o ka ba mang ka gone ke se mo lepele hela gongwe ke bue ka kamano ya lona kgotsa tirisano ya lona le bana le sabe ba bangwe ha le bona seemo sa mogote se oketsega lo ra bo mang lo dirisanya le bo mang le bara le reng le phata la tepoloapi le bua le bo mang le bara le reng bana le sabe ba ileng gore go tsamaya ka kamano gore seemo sa go ama le hatse jang le tsibusa bo mang le sebetsa bo mang gore seemo ke se re botse yana gore dirisana thata le babega dikgang like ya gona le seasonal forecast ha se tsiriswa go bitswa di ga dikgang ba dire ba di television ba ba harologaneng gore ba phatalatse melaetsa mme gona le gape le maphata mangwe ba tshwana le bo agric so le bona ba irisa information ya rona le ba water ba irisa information ya rona gore ba kgone go gakolla ka teng le bona ba health tota ba irisa information ya rona gore ba ka gakolla ba tswana gore ba ka ipabalela jang a re bue ka yone kamano gore go mo mogote wa ama Batswana jang mme ha re bua ka yone ke tsile go batla gore
re bue re tlhofofaditse gantsi ya la go te heat wave batswana ba itse gore go tala re nwa metsi mme e kete ha re buisanya re baakanyetsa thulaganyo no supa gore kgotsa gongwe go heta moo go nwa metsi ke konokono mme gongwe go na le dilo dingwe go na le ka ga ka mang bagodi ka teng go na le ka ga mang balwetse ka teng go na le ka ga mang balemi ka teng ke kopa gore o e tsharabolele motswana gore ha le re heat wave motswana ko gae a le utlwe le reng o santse ra le tlhaloganye gore le raeng ko ntegela ga nwa metsi se nka se bua ke gore tota ha re heat wave ra gore maphata o ta ka thusa like gone ba botsogo ba ka gakolola ka teng ba agriculture ba ka gakolola ka teng mme a gore gongwe ka tswa ke itse tse pedinyana tse tharo mme bone ke bona ba itseng thata gore mogote di-heat stroke di ka iragala gore le dijalo go ka lengwa dife so tota re na re ntsha information be re ra gone gore batswana ba ka itebaganya le ba maleba gore ba gakolole gore ba dire jang ke batla re gongwe re ditse ka tatalano ya tsone ke a go utlwa gore kgotsa gongwe baitsanape ba temothuo ke bone ba ka tlhalosang go heta go mme kana ha re heat wave go ama bomanta ke be jalo ke bomang ba ile gore ha re go te heat wave ba tshwantse gore ba nne ba tlhabege tsebe gore ke molemi ke bomang ba tshwantse gore ba tlhabege ha go te heat wave ke eo so tota heat wave ya mongwe le mongwe mme go na le bone balemi le ba ithele ba bereka gongwe re ka re gongwe batho ba irela mo letsatsing ba ditiro tsa diatla so ithele gore temperature tse dingwe you can't work mo go tsone that's why re avoid prolonged stay in the sun gore ba se ka ba direla mo letsatsing lebaka le leele selo se a re tseye sone se ka isa ba ba dirang ka diatla ba direla mo letsatsing ba ile gore nna gongwe ke aga kgotsa wa aga nna ke moagi wa gago wena kana ga ona gore go heat wave tota yana tshologelo a go ke gore ha di sanke di le ha ke dipege e re ha o chaisa o tsokole phateng la tepoloapi o itlhele ile gore nya ke kokotetse di sanke di ntse hela jana a re tseye se ka isa bone ba ba dirang ka diatla ba ile gore lona ha le re heat wave le ra gore se nne nako e ntsi mo letsatsing mme mohiri ene ha na heat wave mohiri ene o lebeletse rate ya letsatsi gore tiro e tshwantse gore e dirwe kgakololo ya lona le ka ha le bang dilo dirwa mo mahatsheng a mangwe go tshwantse gore go irege eng ha go na le neelano sente mabapi le tiro ya diatla go tshwantse gore go direge eng tota ha re ntsha di-warning tsa heat wave respecta gore mongwe le mongwe mohiri kana mohiriwa a tse kgato like ebile maletsenyana ngwaga o tsoleta no go le botokanyana go na le kontraka nngwe ke tsone ba ga tsela go kae ne ra re ntse heat wave ba letsa ba re botsa gore go ntse so ba emisa tiro ya bone for that week gongwe ba bereka mo maphakele ba chaisa ba tsena in the afternoon so ne ba nna ba letsa ba bata information every time a re ntsha heat wave so nka encourage batho le gore a re ntsha this press releases ba e tshwaraganye le rona ba botse gore ba ka ira yang ke batla ke go utlwe sente gone go tota ke botsa jana re ra motonto ka gore ko mahatsheng a mangwe ke so modiro jaanong gore ha mogote o le montsi go theogela gongwe ka 2 phakela batho ba tshubelwa dipone bo ba bereka e be re go ema gongwe ka bo 8 bo 9 bo 10 ha le semola go lela sente e be go te ho khane ba gaetsho emang le malapeng le taboa gongwe gape maitsi bo ka 4 shift ya bobedi ko mahatsheng a mangwe go direga jalo ha re bua ka tiro ya diatla ke batla re wele gone go gore a ke so se leng gore bahiri ba tshwanetse go semolla go se hakanyetsa kana rona gompieno ke bobelo thomogi ja motho hela a re solegele gore ha go ntse go tsweletse go tsamaya ka ditlhabololo gongwe re kana ra tshwanna go nna mangwe a mahatse a ileng gore re akanyetsa dilo tseo gongwe ka tlhoafalo le melao ya pere go gongwe e ka lemoga diemo tse tsa gore mogote o montsi o ra re batho ba theogele ka dinako tse di ntseng jang a ke so se tshwanetse re se solofele gore e ka nna ngwa ditlhabologo Tara ke dumela gore re tsamaela gone ko ka mogote o le go godimo ka teng ke gone la gore go se ka se ke gore ya ga se ke go ire ha rena le warning ya montao ditiro dingwe di irwe kana kongwe di gore nne practice le gore ya practice wa kho e se bopelo tomo e le tsamaiso ke batla gore go kgwa setshwe mme ha re tswa kwa bangwe ba ba amegang ke bana ba sekolo
ha le re heat wave ka maswabi ha nke go kgonagala gore dikolo di tswalo go te go heat wave ke batla re tere buisane ka yone gore dingwe tse batsadi ba ka di dirang go somarela matshelo a bana le botsogo ja bana ha go le heat wave dingwe tse dinyenyane tse ba ka di dirang e ka nna eng motswana wetso mpe re kgwese tshwe re a boa mogologolo wa re khuma ga se ya mong ke mojo wa basalang le poto e tshwere leisong ke letshego ipaakanye re ipaakanye o re etele re go ye mafisa itshitse o seka wa tlogela ditoro tsa gago o sa di diragatsa iperekele o itabogele re go tabogele o tle o je mohutso wa phatla ikagele re sentlhaga sa lebopo le wena o tlogele sa gago sentlhaga botshelong jo o ne wa iperekela pereko ya gago ya go itshedisa le rona re itiretse bontle re nyenya le setšhaba fa bosa bokasa bo sele itshitse iperekele ikagele motswana re feleletsa puisano ya rona re bua hano ka seemo sa mogote o tseneletseng o ntseng o hiretlha batswana mo pakeng ya selemo e re leng mo go yone mme re ne re le ka go utlwisisa ka baitsanape kgotsa ka moitsanape gore seemo se se bakwa keng le gore tota motswana ha utlwa le go le tserenya kgotsa le tswa le re go mokgosi wa heat wave go raya gore motswana a dire eng go itlhokomela mme go tswedisa puisano ya rona Ramtonto ke rata ka ha wa dileng kgang ka teng ha o bua ka batho ba ba dirang tiro ya diatla e ba tlamang gore bone ba berekele mo letsatsing re tsa sekai ka moagi yo tshwantse gore a rulele a pagame ko godimo ko ditlhomesong a rulele re be re bona gore bone ba ka dira jang ba ka akanya dinako tse dingwe go raya gore gongwe monga ka ha o ne o bua ka teng monga ntlo o ka akanyetsa gore a bulele babereki go santse go le moso thata ba kgarametse re ha go nna mogote bo ba thiboga mogote bangwe ba e leng gore ba amega le bone ke bana ba sekolo ba e le gore ka maswabi ga go ka ke ga kgonega gore motlotlege tona letshola thebe e ne re nako tsotlhe ya la go te heat wave ya ba re tswalang dikolo kgakololo ya lona ya dingwe tse batsadi ba ka di dirang go tlhokomela bana ka nako e go teng go di heat wave ke raya ka gore bana bangwe ebile kana ke bana ba tsamayang sekgelenyana ba ikisa ko dikolong jalo ko dikolong le gone bana ba na le baruta bana kgakololo hela ka boripana ya gore tlhokomelo ya bana e ka nna eng ke tsa gore bana ba dikolo batsadi ba ka reka gore ba pakise metsi le gone gore ba ba neele di-umbrella kana dithuro tsone tseo tse ba ka di rwala dihutsi le madišara barutabana ba ka thomamisa gore bana ba nwe metsi ko sekolong gongwe a tsile ka ona a hedile ba mo okeletse metsi le gone go thomamisa gore go na le dithare mo dikolong mo e le gore ga bana ba šhaisitse ba emetse batsadi ba eme ya moriting wa sethare ba letele batsadi go na le gore gongwe ba eme meriti ya di-building e le gore ithelele mogote hela e sa thuseseng re bua jaana mme kana re itse gore sika lo go teng ngwana wai batsadi a ngwe ba ete ba renya ke gone o ta bakanga ke bolo gore ke la dihuse ke ya bosikisi o ntse o latlha ha gongwe moruta bana gongwe sekolo se tabo se dirile maite kwa gore ditlhare di nne teng kgotsa meriti e dirilweng e nne teng gore bana ba nne ho bana ga ba akanye jaaka nna lo yena gore nya go heat wave ta ke nne mo moriting bona ya la chance ngwe le ngwe sebaka sengwe le sengwe se ba se bona ba tshwantse gore ba taboge ga ke itse gore a go mo go na le ka ha batsadi ba ruta bana ba le bone ba ka nonotshang ka teng gore bana e re ka nako eo gongwe go dirwe dingwe tse di ka thusang gore bana ba seka ba amana thata le letsatsi so tota bana bone tota ga ba laolesege motho ko se le rona kana ke la bo re le bana ra itse gore ke la bontse re kgalemela go se tshamekele mo letsatsi siriana mme ne re ira hela re tla re lwala go morago but batsadi ba ka leka go gakolola ka teng le gore ba ruta bana mme hela ngwana ene ga se gantsi o ka mo laola o bua ka meriti heat wave a re lebelle kgotsa pele ga re tsena ko lapeng kana mpa yone e bata dijo tsatsi le letsatsi ga yana sepe gore a go heat wave kana jang hela go na le bagwebi ba bagwebang mo mebileng ba e leng gore gongwe ke ba rekisang bo airtime bo ditšhapisinyana dijo tsa motshegare
kgakololo mo bagwebing bao bone ha go nna di-heat wave ka ba ke ba tswala mabenkele ke gore ba reng kgakololo ke bona gore ba tlhomamise gore ba direla mo meriting gongwe la ka tswa ya gore ke sagale mo khuming mme se ka tsana go etelele kana a tsamaya tshwere ya mo letsatsing gongwe a tsamaya tshwere umbrella a boele mo meriting go se kgweba gona re ka ema ya ke gakola ke betse tswana television dikgang e ngwa supa gore a go le hitwe bjana ye re ke gona ka itumela cause o kgona gore ke sa cool time ya rekwa so ke bona gore ba rwale dihutsi ba bangwe ba ba tshele metsi ba kolobetsa ene hutsi ba rwala ga kgona gore a kgone go tswela ntsa phusha kgwebo o no bua ka moriti kgantele ga ke itse gore kgakololo ya gago ko malapeng kana ko malapeng re na le bagodi ba ileng gore ga ba sotole ba kgona go lepalepana le mogote le gone hela mo lapeng hela go nna mo ntlong ga gongwe ke dingalo kgakololo hela ke gore ha re le ko malapeng re tshwanetse re direng hela tse re tshwanetseng ra di hela thoko ko malapeng hela gore re kgone go ipaballa mo mogoteng o tseneletseng so ke dumela gore malapa ka bontsi ya Botswana bontsi bana ga bana di-air conditioning so ke ba le gore they are vulnerable ba na le di-air conditioner go botoka mme ba senang di-air condition ke dumela gore ba ka ithusa ka go sa kgaola dithare tsotlhe mo jarateng gore a go le mogote la di tla sa leso kana mo ngwa ga kgaola ditlhare tseo di tla tsa leso go hela mang nya ba di tlogelela ba ta clean ba tswe mo ntuba ya bona meriti because go botoka thata go na la go ntse mo maboteneng ya go sena ekone ha re lebella mme seemo se sa mogote a re lebelle mogama o tshwana le wa temothuo balemi barui bone tsholofelo bone gore ga go nna jana bone ba tshwantse go ba raya goreng ga go heat wave bone go ba raya goreng tota heat wave ya ama dijalo le leruo yaanong ga go le heat wave yana kana go le luba go na le ka ba temothuo ba ka gakololang ka teng ba tsona le bone setse ba itse gore ba ruileng dikuku gore ba ka ventilator ba dira eng gore ba kgone go di khule so ba ka leka tsone ditsela tseo tsotlhe tse ba ka dira gore gongwe tse di tlhoka metsi ba di siele metsi le gore ne ba di siela ga bane ka letsatsi di simolola go nwa gabedi ka letsatsi so dijalo le tsone tshwanetse gore ba itse gore ke dihi tse di ka survive mogote o kana le tse le gore tsone ga go jwale sengwe le sengwe ga go jwale sengwe le dipeo ke tshwanetse ke batla peo e leng gore e ka lepalapana le mogote re Ramotonto gongwe ha re setse re tsamaela ko motsubong ke batla gore ke tlhaloganye gore mo tepong ya lona ga le lebile diemo kgotsa tse di tla tshwannang ke gore di fetoga gante le o hile sekai ka diemo tsa pereko tse di tla tshwannang ke gore di fetoga go ntse go lebeletswe a gona le diemo dingwe tse le gore ga le ntse le lebile botshelo ka ha re bo tlwaetseng ka teng bo kana ba tsamaya bo change kgotsa bo fetoga ka mabaka a mogote o tseneletseng a gona le dingwe tse e leng gore segolobogolo ga le lebella le tshwantshanya le mahatsha a mangwe a e leng gore le one a mogote dingwe tse le lang thoko le bona gore ka re di tla tsamaya di tshwanela gore di fetoga botshelo bo tsweletse ke eng so ha ke irisa dikakanyetso tsa mehela gore ke lebella gore in the future air conditioning ya go nna a must like go aga ntutele go na le requirement tsa gore wa bona o age selebo tsenyeng so ke dumela gore council in the future tshwanetse re be go na le requirement tsa gore a aga ntu be go na le di-quotations tsa air conditioning bogologolo go nna le television e tshwana le e ne le gore ke ko bahuming ga go na le television ha ke go utlwa sente wa re nngwe ya diphetogo tse Batswana ba tshwanetse gore ba ele thoko gore di etla gongwe di ka nna tsatla ke gore hela jaaka bogologolo ne re itse gore fridge metsi a tsididiwa tsamaya ka sekupu a go kopa go ga mmasmamang ka fridge ga se ya mongwe le mongwe television ha le batla go lebella sengwe la go tsamaya la kopa go ga mmasmamang ka la mo etela ka nako e le batlang go lebella ka ke utlwa mo bua ka teng kgotsa gongwe setsidifatsi se go teng air conditioner gongwe ga se se go tla tswelelang go ke sa bahumi gongwe Batswana ba tlwaele gore ka ga mogote o gakalang ka teng dingwaga di ntse di tsamaya ke se e leng gore ntungwe le ngwa ke one room a ke ntu ya maphatsi-phatsi e te o tshwanela ke go nna le gone ke go utlwa sentle right ke yone phetogo ya ntlha e Batswana ba tshwanetse gore ba ele thoko diphetogo tse dingwe tseo di belaelang ke dife o buile ka diphetogo tsa dinako tsa pereko gore kgotsa gongwe ke sengwe se le gore puso le bana le sa batla di lebella o buile ka diphetogo tsa dikago tsa matlo gore
ha go ntse go tsweletse mogote ka ha o ntseng ka teng ha go ne go gagamatsa go a pele ha le go itela le gore nya le one room ya la e duelwang 800 motho wa re nya ha sna e khone tota ha ke amperekela gore batswana ba solehele gore dinako tseo di etla ke di diphetogo tse dingwe tseo solohetseng gore gongwe di kata di tsisiwa ke seemo se gongwe ke boela gape go tsa temothuo gongwe batswana ba dijalo dingwe tse ntse di lengwa mo Botswana like bo mmidi gongwe di ta change go le mo tsele gore ya tsone they are resistant to the climate change e se gore kgotsa gongwe go ka bona peo e ntse le ya mmidi ya mabele mme e leng gore ka kgona go ikemela ha ka thabolwa le yone gore e kgona go ikemela mo mogoteng ke tsa re ke dingwe tsa dithabolo tse di ka nnang teng ka ha o buang ka teng go raya gore molemi o tshwanetse re a solehele kgotsa gore go ya ko pele ha bata peo gongwe a sekamela thata ko peong e leng gore ga bo go kwadilwe gore e tlhabolotswe ke go gona go lepalepana le seemo sa mogote le tota bana ba rekisang dipeo kana ba bang dipeo ke bona ba tshwanetse gore ba lebelele seemo se pele ba se bankanye pele ba ka gore ga kuno le meng ha re lebeletse sone seemo sa mogote go ya ko pele a sena le kamano e pele gore ha re tswa mo selemong a gona le kamano epe ya gore ha re tswa mo selemong se se mogote a gona le gore serame sa go gakala kana dio tse serame se ikemetse ho mogote o ikemetse a re solehele gore ya ka re ne re tswa mo selemong kgotsa re hetsa selemo se se mogote a re solehele gore serame ta nna sa mayo a kana go ikemetse a di amane ke tsa gore di amana mme tota like ne ke buile gore na kwa short term before mariga tsena ga ona le tebele pele ya mariga gore a go tantse jang so tshwanetse gore di amane kana di kgona go amana di kgona go sa amana like ne ke bua gore kana malatsing gongwe go le random we can go to an extreme abo hetela wa go engwe gape so go batla go ne le lone tebele pele ya gore metota mariga one re bona ntse ya gakollo ya gago hela ka kakaretso mo Batswaneng ha re lebeletse seemo sone se sa mogote ke a itse gore gangwe le gape lephata la gakolla jalo gore ya go nwe metsi jalo gakollo ya gago hela le Batswana ka ke ha go a bona la gore go mo ga heat wave ga se go mo go tsamayang o ka gakolla Batswana o reng hela mabapi le ka ipaballo ya bone ka kakaretso se se botlhokwa thata ke gore Batswana ba reetse dipego tsa rona go se rena re ntsha dithagiso kana tsone di bonintseng ga gona le seemo se le gore re bona se le extreme so ba ka nna ba re lebella re na le mo Facebook kana ba lebella bona mo television le di radio rena re ba romella every day romela forecast so ba nne ba lebella but first day information ke no Facebook page ya rona ya Botswana Meteorological Services bile gona I'm impressed this year na le follow up ile le gore intsi to go supa gore Batswana ba se moya go ela toko tata le di comments gona bona ra reng batho ba sela sengwe go so ba ka nna ba retsa tsone di gakoletse tsa rona ha le gore batho ba tse dingwe tse le gore ke tse di extra gongwe tsa botsogo kana tsa agriculture tsa temothuo ba ka itshwaraganya le bone ba botsa ba tlhalosediwe gore ba ka ba balla jang re setse re ta go bohello mme ka re setse re heditse kgang ya rona ya heat wave ke batla ke hete ka engwe ya tepo ya lona ya loapi hela gore Batswana ba te ba re ha gongwe ditshipi tsa lona di tshwara di lesa di kgona go fota di re go tanna jana e be di ta di iteile kwa ntle go boammaaruri go le kae gore ditshipi tsa lona di kgona go bonya di be di itela di iteile go sele re tota loapi le complex so le marara le marara mo ile gore nako tse dingwe kgona gore o bona gore ha ona yana be go sa nne yana mo ga gantsi ngwe be na le kgang ya go thoka go tlhaloganya information ya rona ya Batswana ona le kgang mo Batswana ba sa tlhaloganye gongwe ya pula ha re le isolated thunder showers mo south east ga botsa tsa maru tsenetse tse ba sa di tlhaloganye pula ha re le 30% me bua ka di percentage in south east re ba gore pula e ka mamahelo a mararo mo lesome a kgaolo go sa re gore ya gona 30 millimeters wa le ga nya percent ha le bua la 30% chance la 30% chance la bore ra gore ke selekanyo sa masome a mararo mo lekgolong sa gore pula e kana ke ine go pula e ka mamahelo a mararo mo lekgolong mo lehelong leo
so mahelo a mangwe a ka nna se ke a bone pula mahelo a ka tsama mo selekanyo sa 70 mo legolong a ka nna se ke a e bone so ga se kgang ya khupele ya gore gongwe 30% kana e ka skena ke kgang ya gore boraro mo lesomeng a go bona se era ke ne ke boditse ke neng ke batla gore o wele mo go yone ke gore ke utlwa o bua gore loapi le marara wa reng a ra gore ditshipi tsa lona di kgona gore go tana pula e be di hosa gona le di-incidents tsa gore o kgona gore o bone gore go a go nna yana a be go sa nne yalo ke mathata a ditshipi kana gape go a sore le dirisa ditshipi tse gongwe di silweng ke nako no ga re se ditshipi tse di silweng kore weather ya ene hela mo di-tropics ya iterole complicated o kgona gore o bona gore pula ya gona gongwe ko mahalape a be taetsewa ke phego ya gona ko mogaborong so tota ra bo re tsepame mme hela go nna go tse dingwe ya gore ra evaluate like re kgona ithale gore mo kgweding 87% was correct 20 something was not correct so gona that there is an issue of probabilities a re bue ka moleko e timo diragale wa pula e leng gore ha gongwe gona gore o tswa ha stadium wa ebe e re hela gata di robotong tsa maru a pula hale ebe go somana ha o tsena go se ke tumile masiri hale e kare o no inisetsa pula o tsala kulu ya ga go pula go mo go irwa ke kana ba tswana mo gongwe ba go bitsa ba re ke botlhodi go mo gore a e ka re le mo gaborone pula ya nela batho ba nnang hela go apa le gaborone sane ka ha vani hale e be re go heta ho e be le ra gona la hale thodi ba tswana bone ba go bitsa botlhodi go a bo go irwa ke eng se mo se like se ke bile gore weather ra tota ya rona mo di tropics ka kwano e complicated like mo re bitsa re di localized events go localized mo le gore thunderstorm e gona go build hela ha mo go ditshane a be tsholo ga la mo go ditshane me sa me mahelo a mangwe a ba pinele mo go ditshane go tsa bile gone mo go ditshane e na go go hela mo go ditshane no intsa pula ene ya rona ya Botswana e nna e tshwara ha e tola e tshwara ha especially ha go mo go teana because gona le that temperature differentials they are harologana from area to area so gona talero gona le convection in one area abe na etsa maka line ta bo etsewa ke phwe ya gona sengwe se re tsenge se le mogala se tsereta go bokhutlong ke maru a nang le go dumana kukuru le tabo le phutha dilo le ano go lla dilwana le re pula keo go a kgona go tsamaya malatsi a mantsi ya le re maru a ga ketse hela a duma le kgone gore le anege dilwana di nna hela mo ntung le tshaba gore kana ta re anega na he maru ha duma ka itse re Motswana re maru ga se pula mosiki mollo go irwa ke eng gore maru a ba tshwere tsholehetso e be re santse le kalotsa matho le re le ta bona pula be sane ga bo go porakileng bile ke ne ya te ba tsone ba re ya tore ba re go re hapana le o era so le rona ra ba re bonela gore nya pula ke te eta e be duma hela a be hela go go marunku mo rena re bona gore gona le kgonagalo ya re ka so gongwe be la thoma re thudinyana a mabedi a mararo so ke ne kgang e le gore ke tsone di weather system so rena ra bona le re gore nya le sisitse le kane sa pula mme ba go sa diragala ditsipi tsone di se gore mo le ruli le capable our ditsipi tsa lona ga se gore di silwe ke nako ga le dirisitse go teng di saletse ko morago nya ga ya siwa ke nako ke kganyela gore weather ene complex ya area ra re le mo go yone sa bofelo hela sengwe se ke batlang gore ke hete ka sone ka re heditse ka heatwave yaanong ke tshwara tsele le tselela gore o kgone go thusa Motswana go tlhaloganya sengwe se ile gore Batswana ba ba ipotse ka sone ke a raelesega gore ke go botse ke a itse gore wena o molepa loapi ka maranyane ga o dirise ditumelo tsa batho Batswana ba nne le mile ya bo gore ha o bona go ntse go tele nino yana ba go rileng ke raelesega go botsa mme ke tla ikhutlisa go ke se ka toga ke go ba mo khutleng ka gore wena kana o molepa loapi ka maranyane seng ka ditumelo gore hey la o bona lo irile jana ke lona lo sa ne simpula mpe ke etogele go ra ke se ka toga ke go tsenya mo khoneng re Samuel Ramotonto molepa loapi go tsoko le phateng la tepo loapi ra itse re le bogetse go itsalo yana gompieno thank you Motswana ba itso ne re go soletse go le kalo go le ka go tlhaloganya le go nna le kutlwisiso ya gore na he phologolo
go teng heat wave ke eng le gore re le batswana re tshwanetse re direng go itlhokomela re le babereki ba ba direlang tiro tsa diatla re le ba re rekisetsang mo mekgwatlheng re le barui re le balemi jalo jalo re tshwanetse re direng kgotsa re le batsadi re na le bana ba e leng gore ba tsamaya ka dinao ba ko dikolong mme ke tsa gore motswana wetsho o itsheletse a re re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. This program was brought to you by Letshego. Letshego, improving lives. Mohau wa Morena Jesu o be le rona kaofela, mohau wa gago Jehova o be le setšhaba sa go kaofela le lerato la Modimo le matshediso a moya.